Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tikba amu thoboko aderki takasolo tigna kuba o kha email weda KNU Mudro News ni lo with asu okodogna barki w KNU Mudro takso lammi kisinui da kikto kisiki takso koto teniba tenita dugso phe Mudro kore tikin ye hakuwapu takso lepwe phe lammi thawda kisi yato kikto kisiki ni kunya doglu da tuple tumudo asuta phola turetirpha nula khawra pe yatu mosoro phe phwa he thara lekhoti abasar blo tapi yatu mosoro tira bado pwe gane tamala tiar ni dibane lo teni kho nula khase kora pe yatu mosoro phe waluro tabuso abasa phe medatha asakto pe yatu mosoro rukpa tira garo bado da khi gane lo to teni kho I kunya doglu da tuple tumudo tikin na ye phola turetirpha tudu terpa nula khawra pe yatu mosoro phe chulu talo apokora pe yatu mosoro adekle u ogweda thepla to badora tgane la phela me khisilu ta khikto khisikini ni knya doglu ta tupla tumudo tikina giye to durpha nula khawra pe yatu mosoro phe buto kosa apu phe wisa to wakilor blood atukle akilor blood poko peyatu mosoro tira bado thelane tamala tiade ni dibane la phela me kisita ta kikto kisikini ni kanya daglu ta tupla tumundo tikina giye to durphanu la khabara peyatu mosoro phe blocho pokose kole bloso do tokwelu abasa peyatu kala pura peyatu mosoro tikhi garo bado wara gane la ta pui ta de ke tha wada la kanya daglu ta tupla tumundo ro peyatu mosoro basa kala wada ye blo do peyatu tiwara thaga ra bado wada khiga do atukula adeha go wada thaplan lo di me separate do to ta du kera di poko gunya doglu ta tupla tumudo ko pa ta bado ba tita pa to obane tike kore ta manno makasi wada dene lo teni ta sala po pa plana tu me da pwene lo w do ma